It's Venrap, Rea'Nay show. Bana zero wafara na hela out ya chilamba. What's good, everybody? It's your girl Rea'Nay T-Fat. Yeah, it's your boy Roldy. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Watondi aka the B-Town Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you're watching Venrap Late. Venrap Late Night Show. Late Night Show. It's Venrap, Rea'Nay show. Ramakore Vone benda temba Ramakore Vone benda temba Zindirani ndichienda Uri ndofira gai nizvibona nga zvienda Zvinjisutatisa ndozvibona ndazvibenga Till I find hope bibirini ndichifenda Uri zvingaitea ndozvikona ndazvitenda I set my soul free uitera ndichisenga Ngari azviizuwana mdzimu nsamudivi Sedze dzikereke dzotopanga vaita zvivi Zviyakonda uya Yange chena nefa nduni ndiri haleluya Nane ndivoniwe ngalavutu kavavuya Mzimu uachira Shira nsara bili mamzala zviyaira Chivi chano chidonivira His name is Yahweh, Jehovah Nisi. Chidziwe nga chifhinga cho awela no lulwimbo lulidziwe lutambe lulichiwe ndiamba zvangaiteo ritadhuli ndividziwe I hope ndidobona na mashaka dzikhonani ndiamba vutuwa vane ndikale risabonani Ramakore ndialivuwa pulufela mumwe dopfa no lulwimbo alimu na lutendo lwa simu ngo avona chedza phanda hawe chidimu zvote zviakonadzea ende vari vone avawohanedzea vofanelwa nga dzitendo na zvirendo nokodiwa buso wavo na vuchilo kha vuchilo ndiwotodiwa chilidzi chavo edani vavetsini hanga sashandima kamuredhani mzimu achira ukutadza valirawo asarati vachinyawo His name is Yahweh, Jehovah Jireh. His name is Yahweh, Jehovah Nisi. Farere, vari wese vari karere, vari farise swiri parere, vave na rime vari talere, maguvani adunzi. Ngei hune rufu rukabiwa ngatunzi. Chiro ndichifiwa vani fara unkunzi. Kereke ati jene just pray fira vafunzi. Ndirabheyisa varetoboni dzipisao vazviimo zvishishawo varekotoda pulupelo revakono voneshawo vadzimbilu dzovaiswawo lanamusi ndingakadipfa nikavhadi pedzi nezvidive madhuva ahighlife anambadi so nsongova wabhadi Smagate, Nkosi yami, nguwe wena wedwa. Kismagate, Nkosi yami, nguwe wedwa. Gizinika lawe, Nkosi yamakhosi. Yeah, Raron Tamla Challo B. Achiri Venda Temba. Ana trustiki. Ndi muna wa mapate ofichara wazwavili. Challo ndikoni tanganeza man. Nkolivu kumzero. Yeah. Hey, rolenga nyana marai. Tenda rope za rosika. Yeah, ndizone man. Arteo topel. Ndizone. Okay, cool. I don't know network yachidotendera now, but nidoni pungu denyana volume ngapo kanishim set ko sindigo deep fast so ndikwamba. Yeah, so it's a nyana. Okay, cool. I think she sorted for now. No, as sorted. Chalo wanani earphones ma cause sound I could end the chapunga. Iko bouncer back canister.
ende voti membe kotalela mbuso kadzivedzikoda kadzivedziko kadzicomment yapo adzivedziko ripfo riveiwe ni khou ṱoḓa u vhudzisa Challo na ri mini zwene u khou tea u ni bvisela zwone khagala namusi kha Venrap late night show na Challo B ndi dziḽa mbili man. Yes, okay, cool. Let's get everybody to Rea'Nay T Yeah, Factory. yeah, it's your boy Roll Deep. Welcome Zero. The great white. Your boy Watonde AK. Challo. Yeah, ni fresh ngama ni fresh ezwi, ni fresh. Okay, cool. Challo. Sure. Nne ndikari khou ḓivhana mara nnḓafho na vhathu vhanzhi vhene a vha khou ni ḓivha nga heneyo nḓila vhavhili vhararu. So ni tshi vha ṱalutshedza ni nga ri Challo ndi Challo fhio, ndi Challo ḓe, Challo wa gai, ni khou vha ṱalutshedza afho nnḓa. Challo ndi mchalosi nga madzina basani ndi Rao Challo Lutendo 25 years old, ndo bebelwa Mapate da Mabuseni. Ndo dovha muthu we nda ita zwa zwikolo, ndo dzhena Thohoyandou nda khunyeledza Pfwani. Zwa zwino ndi ita zwithu zwa muzika ndi kale nyana so yeah, mchalosi ndi muthu ono rwa muzika une u khuthadza dzimbilu dza vhathu vha khou vhona. Okay, cool. Nga muzika na zwezwi show i khou ḓi ya phanḓa. No amba zwa miṅwaha hapo ito ngori yo mbo ḓi khatha. Miṅwaha ndi na miṅwaha ya 25. Okay, cool. There you have it. Okay, cool. Challo, eno ndo dovha ni ṱanganedza futhi kha Venrap late night show. Hopefully show ya namusi i ḓovha ya vhuḓi nga maanḓa. Na iṅwe show ye nda vhuya nda vha nayo muthu one a kompha PR ntsasi ndavha ndi khou tou ri show i fhela lini. Hopefully nani ani khou ḓowela kha vhathu vhene vha ḓovha vha kompha dzi PR ntsasi dzene ndi tshi vha vhudzisa vha ri kana vha ri hai kana vha mphindula nga line nthihi. So zwi ita uri na show i mbo ḓivhesa pfhufhi kana i bore vhathu. So ri khou livha vhathu vhoṱhe vha khou share, ri khou livha vhathu vhoṱhe vha khou like, vha khou commenta zwi important nga maanḓa. Mbuso ka dzimphunga hafho ka comment. Okay, cool. Challo, ro tamba luimbo hafha luno ri Venda lupfi mini abe ḓo to luamba Venda Themba ndi vhafhio vhevo hone track i khou ḓa i khou bva gai, inga ina touch ya gospel nga ngomu track. Yo ralo nda khou zama uri ndi communicate na mudzimu vha khou vhona uri ndi so ti tu tovha muthu wa kereke mara ndi muthu ane ndi atenda kha mudzimu. So ndo vhona uri zwi itesa khwine na nga kha luimbo ngori na vhaṅwe vhathu vha nne kha musi. Okay, cool. Okay, I think zwi khou pfala. So reason yori ni feature na Trustiki yo ḓa i khou bva gai? Trustiki ndi ḽiṅwe ḽiravhele ḽine ndi a ḽi ḓivha u bva kale ende ndi a ḽi themba. Nda ndo tea ndo shuma na muṅwe mdzhito no pfhi MSK. Haitiani. Mdzhito o vha a si khou tou vha a willing vha khou vhona. So nda ri no ndi nga si tende a tshi nkula nungo, nṋe ndi khou believe kha track ende na marevhele a re na energy. Vha ita mushumo wavhuḓi nga maanḓa. Okay, cool. Yeah, o ḓa a ita uri track i tshimbile zwavhuḓi nga maanḓa Trustiki. Ndi vhana vhene ndi kale vha muzikani murahu haningei na nṋe ro shumesa navho murahu. Okay, cool. I think ndi track ya vhuḓisa nga maanḓa. So ari thome hafha murahu no ṱalutshedza uri Challo ndi Challo wa gai, Challo wa itiani, mara ndi khou ṱoḓa uri ni mbudze uri ndi khou tou fora zwi necessary kha nṋe ri ḓo ni vhudza later why. So music ina ḓa na u thoma lini uri ni rekhode zwavhuḓi vhuḓi? Ndo thoma u ṅwala muzika nga 2007. 2009 nda vha ndi khou thoma u rekhoda. Ndo vha ndi tshi vho pfhesesa khwine na nga dzi thekinoḽodzhi na u kona u wana access ya u shumisa dzi computer. Vha vhona. So ndo mbo ḓi wana iṅwe program yo no pfhi Cool Edit Pro.
ndikumbura Yeah. ndo shumisani mathomoni angei. Yeah, so ndachidzivudzisa maravele zitaratani maravele achi vakumvalela nguvona Ni maravele dani, ni maravele afia neyo. ya mutangani ane vathu avadivi ti va sikovona unga risori vari kulabadi lula Yeah. Mara ndi afio maravele ene ane kuavudzisa cause pano namba chiti nisambe dzina vambo ḓi exita live vasatalela, so ndi afio maravele ene ane kuavudzisa ava ask nifa information ine ina khou ṱoḓa yone. tiko shavho ni vulaisa kumzero Hai ndo dzula ndo vhulaisiwa kale, ndi kale ndi khou vhulaisiwa. zwa zwino ni khou ibva na track eyo ine nda khou bva u amba ngayo vhe nda themba ndi kha nḓila dzavhuḓi nyani ti khou ṱoḓa uri ndi gume ndi khou ḓisola no no ṱangana na khakhathi ni khou vhona Khakhathi i khou ṱangana nṋe kana i khou ṱangana na ini muambi wazwo? na inwi ni tshi vho ḓo abe thi zwino ndi khou amba na inwi ri vhavhili ni khou vhona so niwe athi zwi shavhi ngori ne a zwi nkwami. Ini ni khou tou mbudza uri 2009 kana 2008 na 9 maravhele e namba na one ndi afhio e a vha khou ni dzima heyo information? ndi vha fhethu vhane zwino a vha u fhethu vha fhethu vhafhio? A ri nga si ḓo huma khe question u kona uri ise phanḓa. ari phanḓa mafhungo a tshe manzhi Challo ari mafhungo a tshe manzhi ne ndi khou ṱoḓa madzina cause kha comment yafho vha ri madzina ndi afhio maravhele ayo vha ri a ri fhiri madzina a sathu swika there. Mafhungo a tshe manzhi ri kha ḓo amba nga albamu Diamond ri kha ḓi ḓo amba ngayo mara ri ḓo thoma ra pfhesesa uri ho itiani murahu hangei. That's anda khou ndi vhusizwa murahu ngori hu khou ḓi ḓa iṅwe mbudziso ine like ndi yo fhedzisela khayo mafhungo in terms of zwo itiyo murahu. Khayo mbudziso i khou bva khavho Obri Mangenge vha ri Challo kha ri tori bora a fhindule mbudziso. Rendani Muphandi khayo ndo i posa kha screen a vha khou ri khambiwe Machallo. Element Madima vha khou ri madzina please a tou rwa na la zwanḓa zwo ri nda ri khou tou humbela, so ndi vhathu vha show Challo a si nṋe so ni ḓo tea uri fha madzina. No man a ri pfhesese hai a vha khou pfhesesa views dzo mbo ḓitsa ni tshi tou amba uri madzina ane nao dzo mbo ḓitsa Challo from 50 to 40 zwino. so vha khou ṱoḓa u amba uri show tisho i kha ḓi ya phanḓa mbudziso ati ya mbudziso nthihi nne ri vha ri khou ṱoḓa u ḓivha uri ho itiani kha zwo itiyo murahu then ri kha ḓi ḓo isa phanḓa mara ri yo thoma ra pfhesesa zwiṅwe zwithu zwo ambiwaho kana zwo kwamiwaho nga vhono mpfhesa, so that's why ri khou tea uri ri pfhe zwithu zwa so. Ndo ni vhudza nda ri ndo vhuya nda vhona show yene nda vhona dzi appearances ya bora nga maanḓa nda tori i fhela lini, so ndo dzula ndo ni vhona murahu uri dzi appearances fhano a dzi to shuma zwavhuḓi. Zwino ni khou wana uri na nṋe tu tovha muthu ane ndi a takalelesa u tou bveledzisa khagala kha tshiṅwe na tshiṅwe ni khou vhona a ri sokou ṱhonifha zwezwo ri ye phanḓa na show man ngori ri ḓo mona hafha ḽa vhuya ḽa tsha. Okay, Challo, it's fine. Okay, are luimboni. It's Venrap Late Night Show vana zero wa fara na hela out ya chilamba. Memory Lane Challo B ofitara Elijah kana Elijah kana Elia kana Alija kana Alija. Mrau chipingani chiro hanga musi swika rutsingani mavono dada avadhivi vatingani vavote vakutiva na ringo vangalingani charatani temushava na muthusi vogana mandunya matsya na mubvusi soko ravo dihwalo na mutsiko ndimwe ngomuntodo ubva nga chitiko vahura na ambulensi yo vawana va mabiko asi zvila vahwalelwa vongeloni
vasikokona na rutiva chengeloni svika ndichibviswa ndapangiwa boteloni tongodzura 9 months kambumbero ndofunga ndi vufero hotusa fulufero ndochiwesa ndisichafa mbilyo ledi komangalanga ruchira ndandiredi sokopo chipyosala mimwedzi mivili fedzi uri ndibve chimedzi mrau chipingani mrau ndotanganana zvenji mrau chipingani mrau chipingani mrau chipingani call me survivor cause I'm a survivor survival of the fittest survival of the fittest survival of the yeah ndovaginza ndasurvaiva chilidzini vomakulu chilohanga vovuvona kuchemidzini avyala svika liya dhuva ndaya nduni vopfi ndichibhegwa vamwe vova varufuni nduruhubva chimwe chena chimwe zvimavhuni ndopedza chipinga mbilu yanga isafuni mikando isamile ndisina mano nzatafuni pedzi vachimbila ndatowela ndava kwini zvone zvoita nyana urio ledi idipine kwamba ngongo ndasadivi uri na matsina ovuchilo dala zvivi mrau chipingani ndori ndiko aluwa tamakale yonothuwa yonorauwa ndatanyesa na dzimbondo ndavopauwa oh lady votambesa father figure yamba musu sapakane when it's getting bigger vari ntembe tombo zvoto ndina ndazvitsiga don't die round no tanganana zvenji round chipingana life once was in trouble round chipingana call me survivor cause I'm a survivor survival of the fittest survival of the fittest survival of the fittest survival of the zvana musi zvikufira zvamurava I thank God chandafara tumwe chadova fruitman ambarava avahone upedzani lawe gova nangozotorari kushi RIP nizvidivekenga mbilu na vudzura VIP You was a real Jill, truly DIE My childhood, you were rough, no bonesa Vanji avacheo, kahe life, iwa onesa Tori buwara makore ndo ponyesa Mrau chipingani, ya rikola atihani Wari uchiro hango todo wera matriani Pezi zinye mele zenda fira zengu nkwasha Memory Lane ndi Challo B ana Elijah Elia nga Chivenda sazvina razvidivisa zvone. It's Venrap Late Night Show vana zero wafara na hela out ya chiramba. Okay, cool. Robuya. Hopefully kunambara tumara jena kazi comments. Rawono rekazi comments ngangi vakorimi ni okay, cool. Zikomenti kedzi mandi dzisedze ngafha nahone ngafha ka founu adzikontendela zwavhuḓi. Rendani muphandi ava kuri uya ṅwalesa Challo. Ndi Rendani muphandi a dovha ri Challo nahone a to vhambiwa. Hey ni muvhambe a chibva ka show zwa zwino vha no mulitshanya. Kungosi ava kweri this guy is underrated. Ndi kungosi. Mujambi ava kweri lol Challo ndi liginza. Gareth chikosi ava kweri hii out yo omato. Hai ombudza rito ndi chiponchi. Challo. Nda. Track K Memory Lane ari ambe nga Memory Lane Mrau chifingani musi vutshilo hango musi vutshilo hango swika lutsingani ndi lutsingade be pamwe Tshivenḓa tsha vha balela ngiyo nnḓa. Challo nda ndiri kari ambe nga track ndari ndi lutsingade nori Memory Lane nari chivako khatha nyana Mwamtukambe na Challo uri natiko ukukhatha network ya mumwe wa vhorine sa dandi yanga kandi ya Challo. Challo niko mfa zwino? Ya niko vapfa man. Ya ndiri kari ambe nga track Memory Lane. Chivako dova vakhatha. Ai ndikhatha ndichamba nga Memory Lane Challo.
ndi zwithu zwa vhadzimu zwi ambiwi. Ndi ngoma dza vhadzimu dzi ḓo ni dzungulusa. Vana vashaya muthu ari a tsini na Challo kha ya Challo a ambedzane na Challo zwa zwino ri vhona uri khou iteani. Okay, cool. Challo, ndo vhona iṅwe comment hafha kha Facebook i khou ri a ri soko namba ri dzhene. Okay, a ri amba uri murahu ni ngei ni kha ḓi thoma music no ḓa na shuma na vhathu vhafhio. Hopefully azwo ni a kona u amba ngazwo because otherwise interview ḓo namba yavho yo fhela because zwo mboḓi sa phindulo mbudziso. So murahu ni ngei na ḓa na shuma na vhathu vhafhio? Ndo shuma na maṱhangano nga vho Wanza, vho Output, vho Prefix, vho Deluxe, ya na vho KC vhane nda khou shuma navho zwino. Okay, cool. Zwino no ri vho KC mara no mention KC kha vhathu vha zwino nda khou ḓo muvhudza uri zwino ni khou shuma na vho nnyi zwa zwino? Zwa zwino ndi khou shuma na vhathu vho no nga vho KC, vho Elijah, vho Akoli, vho Romeo, ya na iṅwe out yo no pfhi Cody K, na cut and paste. Ndi dzina ḽa interesting nga maanḓa, cut and paste. Kombo bani. Li interesting nga maanḓesa. Okay, cool. So okay, cool. It's fine. Mara zwine nda vha concerned ngazwo Challo ndi asi ni dzumbele ndi zwori mbudziso dzoṱhe dze nda khou dzi vhona dziṅwe hafhanoni na iṅwe khe ndo i vhona afho. I don't know uri ni a kona u vhona zwithu zwe nda khou zwi posta na kha screen afho. Zwi ita uri mbudziso dzanga dzi vhe limited, ndi vhe na mbudziso tharu. Iṅwe mbudziso ye nda i vhea afho kha screen ni khou i vhona? Ni a vhone zwino hafha? Ndi khou i vhona. Ni khou kona u pfhesesa so zwo mbori arali ni khou balelwa u fhindula mbudziso dza so, mbudziso dzanga dzi ḓo vhesa nthihi ndi khou swika nda kwama albamu ra vha ro fhedza in 10 minutes zwo zwino. Ndi khou tou ri vhe honest na ini ri live hanefha uri u sa pfhi he zero a itani Challo kana Challo a itani zero. So ndi khou tou ri zwi ambe zwino ri hanefha live uri ri tendelane. Nṋe nda ndi khou takalelesa uri mini na mukomana ne Ndi zwone. ri ambese nga mafhungo o no nga o kwamesa nṋe na progress yanga na Kezo ni sathu ya phanḓa Challo aweta dzashu dzi vhe dzi khou shuma nga hetsho tshifhinga vha khou kona u ngwana. So okay, cool. Challo ndi khou ni pfhesesa mara arali nda ni vhudzisa uri mara vhele ndi afhio ni dzimo software zwi amba uri ndi zwithu zwene zwo contributor kha success yanu yori ni bve hangei kha ḽa maravhele ni bve ni na mbiti. So arali na balelwa u mention ḽa maravhele zwi khou amba uri ni nga kona u mpfhesesa zwi amba uri a ntsha amba zwone tshi ri kha ri focus kha zwa progress yanu no ri no progressa hani u bva murahu ni nga kona u mpfhesesa. So ni nga vho dzi beef na Shuko. I think na iṅwe murena vhe na ita na vho Prefix maybe vo 2010 2009 ari tambula kana ya kha Fellow like still ndi zwe zwa ita uri ni progresse still kha music ndi zwi kha timeline ya music. So arali na ri ani khou ṱoḓa amba ngazwo nṋe ndi sala ndi sa ḓivhi ri khou amba uri ri khou progressa ri tshi ya gai. Ndi khou shavha u rivilesa mafhungo ane ndi nga shumisa khwine matshelo oṱhe nga khathihi vha khou kona u mpfhesesa. Information ndi ya ndeme. Okay, cool. So yeah, nga maanḓa ḓivha so ndi nga vha interesting badi na u pfha album yanga i tovhelaho ndi nga pfha unga ndi nga amba nga dzi issue dza so kha vhutshilo hanga vha khou vhona. Yeah, so that's why ri nga to bijana. Okay, it's fine. So I remember dzhene khazwo mathomoni yangei no ita nthu no mbudzeni ni zwe na muthu ene anomdisa I think na Prefix hovho CoolFelo if ndi khou tou zwi zwavhuḓi. Nda ndo disa CoolFelo ambani ṅwaha uri a ṅwaha ufhio mara heḽa ndo yo thoma ngola mfethu o no pfhi shintilizer. Ndi a zwi zwori zwa zwi khou kwama na shintilizer dzhia nyana dzi risk. So
ya avo ri ngechila chifhinga na rine vo ra chedzinitwana ni khou vhona zwithu zwo rala a tshi vho to ḓa hone mufhethu vha khou vhona daleli mutumba zwo mbo ḓi ita uri ri athake nga heneiḽa nḓila ye ra athaka ngayo a hu si na chance henei tshifhinga ra ri natsho ra tshe vhaṱuku ri kha ḓi ṱwa fhethu nthihi vha khou vhona so ndi hafha ḽe a sinyusa vhathu vhanzhi. I think na zwino ni khou vha sinyusa zwa zwino hezwi ni si khou vha in detail dzi comment khedza afho a ri na muthu ane na Facebook afho zwino ri tsini yani a dzhena ka live a vhona dzi comment afho u ḓo zwa uri na zwino nga ḓi vha sinyusa a ri no sinyusa nga ila beefy ya nge murahu na zwi nga ḓi vha sinyusa but hela track ya but I think nga in terms of the beefy ndi dziṅwe dza dzi beefy dza kale dzine ri nga tori dza dzi classic kana ri tori dzo vha dzi minute ḓivhi but ya IDC ya blendisa nga maanḓa. Okay, cool. So ni khou amba uri nga hetshiḽa tshifhinga o vho to ḓa hone hone ni kha ḓivha dzi ntwana mina zwoṱhe o to ḓa hone hone kha ini afho so no ri nga ḓivha muṱuku hetshiḽa tshifhinga kha ya CoolFelo na shintilizer mara zwino ndo ni pfha no responda kha ya shuko ho itiani ngori na hange murahu no nanga ḓivha ntwana zwino ani tavha ntwana zwiṅwe zwa 2 years back or ṅwaha wo fhiraho a thongo responda tshithu zwithu zwo iteaho ndi zwo uri treke ndi nayo ngolo fish codis yani ke ndi nayo treke yo hu tovhori ani khou ipfha marai treke ndi nayo vha ḓo fhedela data a no pfi ndi songo iliza mara ipfi mavhidani ya tongo pfi shukodis so ndi ifhio ndo vha ndi sa khou ri responda muthu nda ndi khou tou muvhudza ovo ita zwa luswetho ho thoma ini ndi khou zumbula asi shukodi like ho thoma ini nga nṱhani ya zwi status zwa Facebook I think ambani so mafhungo a gumo o swika hanefho ya then ndi nga amba haneyo fhedzi zwombri zwavhuḓi ini muthu wa thoma DC in terms of dzi nyimbo ho vha ini hafhaḽa fhethu because ndi nga ḓi zumbula I think Challo zwi a vho ita zwone dzi comment dzi khou ntakadze so zwe shukhu a vho ita zwone o tou ṅwala status kana I think a khou amba uri inwi nahone zwavhuḓi no tswa lyrics dzawe zwo itisani not o ḓi zwi amba kha live kha yeneyi show so nṋe ndi sokou vhona u nga ri arali muthu a ḓa kha isho a ḓani a vhudza lushaka kana tshitshavha uri Challo o tswa lyrics dzanga ndi vhona u nga ri zwi fair enough uri na ini ḓi nṱalutshedza uri no a dzi ngo tswiwa o itea so kana nṋe vele ndo ḓitswa because vhathu obviously na zwino vha khou ḓivha uri Challo o tswa lyrics dza shuko zwi tshi nga ya kha nṋe ni a thu tou pfha zwi tshi nkwamesa fhethu hunzhi nga nṱhani ha uri zwithu zwa so sara muzika ndi a zwi lavhelela vha khou kona u ngwana so unfortunately nṋe ndo no vha kha dziṅwe dzi nḓila na dziṅwe dzi motivation na dziṅwe dzi goal dza different tshena energy yo entertainer mafhungo a so vha khou vhona ndi nga zwithu tou kona u ambesa ngaho ṋamusi zwa zwino ndo ḓisedzela khou phusha album yanga no ita muzika une u ḓo konanya vhathu wa kwama vhathu nga nḓila ine u ḓo ita impact yavhuḓi ine ya ḓo ambea vha khou kona u ngwana u tou vha uri a u tu tshintsha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga itea tshi ḓo endeliwa nga nḓila ine vhutshilo vhu tshiliswa ngayo vha khou kona u ngwana u tou vha uri mara this time tshithu tsha ndemesa ri bvisa muzika wavhuḓi une u clean luambo na dzi content dza hone dzi na vhutshilo nga ngomu asi muzika une u ḓo bva fashion kana u ḓo sina vha kona u mpfhesesa vhukuma zero so mafhungo a so thu tou vhona vho uri ri nga sedzesa hone okay cool maḓirade ṋamusi ni ri mini
uḽa mujita wavha maḓirede u gai? Ti ro mbo ḓi lenga u dzhena live, so ndo mbo ḓi vhudza uri ḓa ri sina show, but maybe a nga ḓa a ri dzhoina later. Avha mukome a songo vha na mbilu ṱhukhu nṋe ndo pfhesesa mulovha u tshi pfhi nga vhiyone. Yeah, ndo mu foinela ri sathu ya muya ndo ni ṱalutshedza uri ndi khou mukwama, so ndo mukwama. I think ene u khou vhona maybe u ḓo dovha a siho tsini na mitshini uri a kone u dzhena live.